Wengane zakwethu-ke nginibingelele nginamukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzofinywa khona le video. Igama lami ngumsizi aka Nkosi Admin. Mabokuqala ungena kule channel eliqinisekisa ukuthi ucindezela usubscribe uzowathola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Wengane zakwethu lapha-ke kwingoma kazwelonke ezinye izinto ezazenzeka-ke, kanti-ke siyathanda-ke lesi sithombe ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi bayakhuluma-ke ngayo-ke le ndoda-ke vela la kulesi sithombe. Bathi abantu abaningi kuzo zonke iy'thombe ezashutha lapha-ke kwingoma kazwelonke. Lesi-ke esinye sey'thombe-ke wey'ngane zakwethu abahlabeka-ke umxhwele ngaso-ke wey'ngane zakwethu. Omunye-ke osaziwayo umsakazi-ke woKhozi FM MC Tjatha ukuvezile-ke naye ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi kuzo zonke iy'thombe ezamhlala noma-ke ezamhlaba umxhwele. Lesi-ke singezinye zey'thombe esihamba phambili-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Wey'ngane zakwethu kwakumnandi ngempela-ke lapha kwingoma-ke kazwelonke.